ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾವಗಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಂ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆ ಅನಿತಮ್ಮಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಅಶೋಕ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ನಂದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿ, ಪಾವಗಡ. హలో నా పేరు అనితమ్మనా. నాకు 2 కేండ్లు కానరావు. నెలకు 600 రూపాయలు దుడ్లు వస్తాయన్నా. ఏమీ అయ్యలేదు నాకు ఎవరు లేరు. అనుకు ముందు ఎవరు లేరు, తల్లి తండ్రి ఎవరు లేరు. అందుని ఎవరు ఆశ లేదు నాకు. ఏదో మీరే ఏమన్నా ఇంత సాయం చేస్తే అదే చాలు నాకు. సాయం చేసి వచ్చినాము, సరుకులు తెచ్చినాము, నీకు చేస్తాము. ఇప్పుడు నీకు ఏమి అవసరం ఉంది? నాకే ఇల్లు కావాలా, కరెంటు, ఇల్లు కావాలా. నెలకు 3000 రూపాయలు వచ్చేటట్టు చేయండి అన్న. ఎవరు లేరన్నా, ఎవరు చేయలేదు. ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ರಾಧನಿಗೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಷ್ಟು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ముందరికి చూస్తాం, ఏదో ఒకటి చేస్తాం. ఇటు సెల్ నిన్నంతా సైడ్ సెల్ ఏదో ఒకటి చేస్తాం నిన్ను, సరేనా? చేసి నిన్ను ఇప్పుడేమి ఇల్లు ఇల్లు అని చెప్పినావు కదా, లోకల్లో రాజకీయ ఉంటారు కదా, రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళతోనూ మాట్లాడతాము, మీ ఊరు పెద్దవాళ్ళతోనూ మాట్లాడతాము. అందరితో మాట్లాడి ఏదో ఒకటి నీకు వ్యవస్థ చేస్తాం, సరేనా? ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ನಾಗಮಡಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಾದ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಿರುಮಲ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಮ್ಮ ಅವರು 2 ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 35 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳ ಅನಿತಮ್ಮನವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನಂ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟ ಒಂದು ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.